Jangan dulu. Gitu ya. Ya. Tiga rangkaian. Ya, andai pada mulai kembali. Ada bukan Oke teman-teman, hari ini saya mancing di Pulau Rusa bersama tim ACR Adventure Fishing. Kita tes mancing kopling casting. Oke teman-teman, gas. Turunnya kita ya. Tes satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke. Oke, strike. Oke, strike. Oke, strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lah. Dua-dua ni. Biang en school no campur. Alhamdulillah. Gatal. Game NG bang. Semua tu. Okey, strike. Alhamdulillah strike lah. Okey. Dua ni lah gumat. Alhamdulillah. Tunjang tu. Yuk, lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini MNG nama. Okey, strike. Okey. Alhamdulillah. Tunjangan tu mi. Kata-kata raih. Okey, ya. Ya.
Ya ampun. Ya guys. Alhamdulillah. Tunjang warna. Berapa biji bang? Nah, tunjang ah. Tunjang. Aku ada juga 2. Tunjang nggak? Besar? Gede. Hah? Gede. Dia nggak? Besar nih? Aku lekang nih. Bang. Chạy ngô à? Hả? Ồ mà. Boleh ba? Oh, ada sana. Engkot bang. Engkot tunjang-tunjangan tu. Nah, padu ni bang. Sino, bawa kami tu. Hah? Oh ma. Buat tak go? Hah? Dah talun. Angkai no toto no budu. Ujak kena nak nyo casting tak? Bluefin Travel ya. Buayat, Pulau Rusa. Belum. Okey, straight. Okey. Nampak dalam sembilan hari.
kuno. Sapu. Hah? Udah. Tunggu lah, ini nyangkut. Iya. Kita tak water, Bang. Hah? Kita tak water, jarang nyangkut. Jangan stop. Karena lempar sama aku coba lihat sekarang yang nyangkut. Boleh sekalian mancing ya? Ini ya. Ya ada. Ada. Salah.